Kenya ingekuwa na uhuru ambao sisi wakati huu tunajifunia. So we really want to thank her for that. Mimi mnajua siku hizi siongei siasa kwa sababu tulijaribu kupanda mlima na baba na Kalonzo na na my friend Eugene tukaaguka. Shida tulianguka wote, hata mimi nikaagukia hapo. Kwa hivyo maneno ya siku hizi ya kuongea maneno ya siasa, nilisema siongei maneno ya siasa. But it is very important. Mimi nasema kama former member of parliament for Kieni, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Mimi wakati niliwania Kieni na nilikuwa nimefanya kazi, lakini wakati walifanya maamuzi na wakamchagua mheshimiwa Wainaina ambaye tunakaa na yeye hapa na tumeketi na yeye hapa, nilikubali, nikamsalimia na tunaendelea vizuri. Naye Mungu ni nani? Halaika gyotiho ikagatea. Ewa, Kanini niko kau o East Africa. Sasa mimi si mbunge wa hapa, mimi ni mbunge wa nchi 7 kwa sababu ya kukubali kushindwa. Siamushie hanini. Ndiko kugarusha. Tondu icio nicio ndeto ri menyaga ciana kuria. Ni uri mwene turaigua andu aitu makigeria gucokaniria ha na haria. Na ndeto icio ti njega. Mutongoria uria twi nake wa guku gwitu etagwo His Excellency Rigathi wa Gachagua. Na nimwe nititokagira higo ciothe. We had differences higo ya githurano. Na riria gwakinyire ni githurano kia East Africa, andu aya matongoretio ni Rigathi wa Gachagua a Mount Kenya, makiiga tofauti ciao thi magitikira kuhe kura tigane kura ciao iria inge cia mwena uria ungi kuria ndari ni ciakinyete handu igeka atia igatingiara. Ningwenda kumuhoya and especially ara mari utongoria-ini tondu nie ndirathuriria dirisha-ini nie ndi dirisha-ini aria mari thiini kindly nitunyitirire muthuri uyu Rigathi wa Gachagua tondu riria tuguthie turi kindu kimwe tunyitanite uguo higo nirio tugukorwo tukiona uthii wa na mbere. No twaigua ati muthenya umwe hari andu marathondeka timu mwena uria hari angi marathondeka timu mwena uria Ngai baba githurano ni gia 2027 na kiu kingi ni gia 2032 na ni miaka mingi muno na rutiyo ni maundu mariku makahanika haki atagati. Koguo ni ndamuhoya atongoria itu kindly reke itwarie na mwari umwe, reke tunyitirire president, tunyitirire His Excellency Rigathi agikorwo Kanini mangai gatia muthurire na riu kari haga i support Rigathi wa Gachagua na William Ruto ri serious riri inyuere na niyo mwathurire thirikari wa mukumerekereria na mukumenyitirira. Thank you muno na Ngai amwike wega. Asante sana Mheshimiwa Kanini. Na leo ogekinderie etiguo eke atia kaiyo gacagi wata kwa guthinjwo ringi wimenyerere ni turakumurika muno mithiire yaku na ni ndongoretie timu ya gukumurika. Kwa sasa ningetaka turekanie na andu a Kieni rimwe tutigite mumbunge uria wiku wa Kieni nigetha oke nake atugeithia.